n'umwanya wa Dera Murushi kugira ngo agende areba bano bakinyi bakina hanze uburyo bitwara ndabizi ko nka Mangwende we ntabwo ahari ejo bundi twaraganiraga kuri Skype atubwira ko rwose azakira bitinze Mangwende ntahari ariko ikibazo gikomeye cyane Fiacre ntabwo arimo akina bari York ntabwo barimo gukina abakinyi bari mu kibuga ni nka Boneri na Sahabo na bari gukina wenda na Mutsinzi Ange meme na Innocent tuti ariko abandi harimo abatari gukina ubwo nyine ni ihurizo ku mutoza rikomeye cyane kureba abakinyi azifashisha nejo bundi rega kuri Nigeria tariki 21 z'uko kwezi turimo Nigeria tuyakira 25 Lesotho birakomeye cyane ku mahoro yego hanyuma muri Rayon Sport twababwiye ko tuzaganira ikipe ku munsi w'ejo cyane nayo tukaye ku mwanya nko uyu munsi twari umwanya APR kandi ni ngombwa kugira ngo tujye duha ama ekipe yose umwanya ungana kugira ngo abakunzi bayo bagende binjira muri derby bazi uburyo ama ekipe ahagaze ariko updates muri Rayon Sport nuko forunganye mbonye amafoto mu kanya Paul Muvunyi yagiye kumusura ni ibintu byiza cyane ubona yuko umukinnyi arimo kwitabwaho kandi ari hafi ubuyobozi bwa Rayon Sport muri hafi hari ikintu kiba ku mukinnyi uwo ari we wese wagize biriya bibazo cyo kugira icyo bita nka trauma imeze gutya donc wari top score ufite ibitego 13 mu mikino 14 wari umaze kuba shushu w'abareyo abareyo bose babizi neza ko uri umukinnyi ngenderwaho izina ryawe ryubashywe wari ubizi neza ko ni umwanya mwiza wo kuba wazagurishwa ukabona amafaranga menshi kuko forunganye yari afite amakuru kimwe n'abandi bakinnyi bose baza mu Rwanda rw'uko yuko Rayon Sport ishobora kukumurika bikakorohera gukora transferi irimo amafaranga menshi arabizi neza ko byabaye kuri baje ruri muengo arabizi ko byabaye kuri baonana arabizi ko byabaye ku bandi bakinnyi batandukanye bakaribu nabandi umukinnyi nyine wabaye mwiza muri Rayon arabizi ko byabaye kuri ba Diarra bakasirye basarpongo arabizi ko ni ikipe nyine irebwa hano ku mugabane ku buryo ubushobora gusohoka igihe n'igihe icya kabiri hejuru y'amafaranga yashobokaga yarafite n'inyota yo kuvuga ngo mbe nanagira icyo mbasigira aricyo gikombe ariko ikiruta ibindi byose uyu mwana w'umuhungu yari afite amahirwe menshi yuko yaba top scorer mu mateka y'u Rwanda watsinze ibitego byinshi muri champion imwe no ngo uwigeze kubikora agakora ibitego 20 yari umusore witwa Jules Urimuhengu uyu yari afite amahirwe yuko ashaka kuzakora na 22 cyangwa 21 ukurikije umuvuduko yari ariho wo gutsinda wumve ko yari afite ibitego 13 mu mikino 14 kandi yari hasigaye imikino 12 yo gukina abantu bavugaga ngo akeneyemo ibitego gusa 8 akagira 21 agashyiraho agahigo kananiye abataka bose uzi banyuze muri championnat uzabibona 8 pe uzabibona 8 mu mikino 12 iyo atavunika reba ibyo bintu byose bikuri imbere ni nka bwa bwiza bwo muri biro avuga ngo tuzambikwa uri kuvuga ngo nshobora kuzakora agahigo nkazaba all time top scorer muri record breaker muri championnat y'u Rwanda ngasetting ibitego byinshi bwa mbere mu mateka ya championnat y'u Rwanda 21 ibyo bintu byananiye Jimmy Gatete ibitego byinshi yakoze ni 16 muri match 30 hanyuma akabatekereza akavuga ngo mana yanjye Rayon nanayiha n'igikombe azi icyo bivuze kuri iyi community y'abafana ba Rayon Sport akaba barati nakora na move nkabona amafaranga uyu muntu akisanga mu ngo ugiye kumara umwaka wose kuko abantu bumva ngo ni sezo bakajya ngo ni sezo gusa igihe azakirira nyuma wenda y'amezi 6 azagira igihe cyo kongera kwitoza gahoro kugira ngo agaruke therefore abahanga rwose mu kuvura ibintu bya ACL bavuga yuko amezi make ari 9 axel kugira ngo wongere ukine umupira wafata ko turi mu kwa gatatu urumva ko ni mu mwaka utaha urebye nibwo azaba ari yabaye tayari kongera gukina ibyo nakwita kuvuga ngo ari fit neza wamwizera muri match icyo kintu rero kiramuhungabanya mu maranga mutima president rero nka Muvunyi yagiye akamubwira ati turi kumwe ikipe ikamuvuza icyo ni ikintu cyiza cyo gushima ikipe igomba kumufasha muri rehabilitation nyuma yo kubagwa imibereho ye ibyo kurya ibyo kunywa uyu muhungu ntazabasonzane bareyo ndahamagarira abantu mwese mufite amafaranga muri Rayon gusaba nimero ya phone nganye mumwiteho nanatahi wabo mujye mumukurikirana
kuko nicyo kintu kigaragaza yuko mwaba muha agaciro serivisi yabahaye, mwatwara igikombe mutanagitwara, kuko uyu muntu aba afite ibikomere, aba akeneye abantu bamuba hafi. So ibyo rero ndabona ari intambwe nziza batangiye yo kumwegera. Ikindi buriya nk'ibintu by'imvune hazamo no kuganirizwa, bamushakire n'abaganga b'abahanga mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bamuganirize. Mwabonye ko nka Omar Nyingi yaragarutse aho bamubagiye irigufwa ryo mu gahanga, asigaye atinya kwiyangaje mu madiweri, traumatisme crânien, ufitemo akantu k'ubwoba. Ikintu cya nyuma cya gatatu gikomeye cyane rero ku mukinnyi nk'uyu ni ukumwihanganira. Kumwihanganira ni iki? Nanagaruka mukabona si wa wundi mwari mwarabonye igihe yari muzima, nimuza iki kintu ndakibingingiye abare, kuko muri APR baragikoze, ndabaha urugero, ntimuzakore iryo kosa. APR umuntu yitwa Barafinda yarabafashije muri saison nka zingahe ku bwa diri. Barafinda abafasha gutwara ibikombe, Barafinda agira cyaravunika muri ziko yigize kuvunika. Aho Barafinda agarukiye asanga hari abandi bawinga beza bazanye, asigaye ajya mu kibuga abafana ba APR umuco ntari imbazi. Ejo bundi narawubonye birambabaza, bakamukomera bibi cyane. Ni gute umuntu warwaye serivisi ziguhesha ibikombe, umuntu warwanye ishyaka mu gihe yari afite imbaraga, ari gukira imvune, arwana no kongera kwintegra, none umwana wacu w'umunyarwanda ari kugaruka mukamuzomera ngo mukinnyi ubahagarariye mu ikipe y'igihugu. Ibyo byakorwa n'umufana wa mukeba we Itsoke. Ibyo rero abareyo muzabimenye ko ashobora no kutagaruka wenda ari mwiza cyane, may God forbid, sibyo nifuza, ariko bene uwo muntu mukomeza kugenda mumwankuraje, mumuha amashyi. Ya minota mike yagiyemo nagiye ushamubwira ati courage. Kubera iki? Ibyo biraremesha, biramugarura, abona ko muhari, abona yuko mumwitayeho, bikongera bikamukomeza, akongera akagaruka muri forme. Rero ni umuntu wo kuba hafi. Hanyuma tuva kuri derby, ku munsi w'ejo nibwo habaye inama muri stade Amahoro. Ubwo yari inama ihagaze n'abo kwicarana n'abafana, abahagarariye abafana, nababona ba Jangwani, ba Claude ndetse na ba Kabange n'abandi bagiye batandukanye, bagabanye ni Kayisire uyu Damuru Kamayires nawe yarahari. Uvuga ngo bafashe stade barayigabana. Icyo bashaka kwirinda no kugira ngo abafana bategerana cyane. Baravuga bati abakunzi ba APR bazicara guhera mu 122 kugera mu 142. Ubwo ni hasi no hejuru, murabona upper and lower ball. Abareyo bazicara mu 103 kugera mu 121, ariko ukuntu babigabana n'ubundi bijya guhura na stade mu yakera kuvuga ngo bamwe baricara mu 10 n'abandi mu 17. Uvuga ngo niko bimeze, ariko baragabanye. Ubwo indi myanya isigaye n'uvuga ngo bazicara abandi bakunzi basanga umupira w'amaguru, ariko babafana babahuriga bambaye amajezi y'amakipe yabo, uvuga ngo bazicara gutyo. Ejo barabigabanye babona uburyo bazicara. Uvuga ngo ibi biragaragaza ko stade ishaka kuzuzura. Nkibona uko bagabanye, ngiye gusaba umuntu bita Rugangura Axel, ngiye kuba deploying inshingano. Axel kugeza ku munsi wo cyumweru yogeza match, niwe muntu ushinzwe mu rubuga rw'imikino imibare y'amatike on daily basis. Buri gitondo kwa Janga agomba kutubwira imibare ajya byita y'amatike. Ahubwo Rugangura urakajuriye se mu gihe arakavuga, ariko mu gihe uri kutugabanya inshingano, abananategura dosiye yo kubwira abantu bari kuvuga ngo bari kugura tike bikanga, basobanurira uko bagura ikintu cyose. Ni inshuti ya Samu, ibintu byose ko ari abantu ariko ngo ubabwire ryabanga bagomba gukoresha, wakora amatike wakomeza ugatanga inshingano uhereye hejuru aho ngaho. Hanyuma Rigani aragomba kutuzanira dosiye ya Rayon Sport na APR. Izi mapuro bayazanya kongera azajya zizana buri munsi. Mfite dokima nakubwiye ngo biraza gufata kugera kwa gatandatu. Ejo azarambura amapaje ya Rayon Sport, uyu munsi yarambuye ya APR. Urumva ejo turaganira umuntu bita Lorenzo ashinzwe gutera icyoteza ya mayikipe yahatse ayandi mu Rwanda. Kwa kundi yinjiramo neza cyane, agenda yunganira na Rigani. Nicyo Lorenzo ashinzwe. Iberi ashinzwe kuzana ibyo bita team news on daily basis za ndani.
Ibera agomba kujya mu myitozo. Shyorongi Turanagusabira uruhushya ahubwo Shyorongi niho hagoye kwinjira naho bakurikiye w'imva. ntabwo hagoye hari icyo bita kota gadi nyabona muvuganire ugomba kugera ku zinjira Shyorongi nta kibazo na kimwe ugomba kugera ku muryango clearance irahari Ruvanga amaze gukora icyo bita ku kagwa eneo cyane yewe ibyo namukora icyo namusabiye clearance nawe ushaka gutambuka kugora ushaka gukora igisirikare cyo mu Cyongereza bizakugora ni igiswahili ubundi ukoresha uramenyera uvuye hagati mu karere k'ibiyaga bigari abari basenero muri aka karere bose ni ku giswahili wangu ubundi abanyarwanda mureke tuzabahe derby nyine bayumve neza cyane ubwo kwizigira nanjye no kuyobora ibiganiro nyine nabyo bikagenda neza cyane ubundi tukabaha package abanyarwanda bakwiriye ubwo n'ubu gahunda zimeze hanyuma twinjire muri UEFA Champions League nayo turayibaha uko yakabaye kuri mugoroba turogeza umupira ndetse no ku munsi w'ejo kuri mugoroba Atletico Madrid n'ikipe Real Madrid rigangura nta guciye mu ijambo ntiyari gufasha abantu bakomeje kwibaza kuri social media bari kubaza biki byo kugura amatike biri kubagora basobanurira kuri akanyenyeri 939 urwego bari kwibaza ngo kuki mfite amafaranga kuri momo nagura bikanga ntago biza bikanga okay reka yavuye muri Tour du Rwanda ntabwo yamenye ibyabaye reka nkubwire ukuntu byagenze abantu kuri match yare babonye bagura tike ngo biranga abandi bari kwibaza ngo ndi kwa mfite amafaranga 3,000 cyangwa se 5 cyangwa ngaye kuri mobile money nagura tike bikanga yego dore rero ukuntu biteye MTN yashyizeho uburyo bw'uko niba ugiye kugura tike ugomba kuba ufite amafaranga ku mayinite asanzwe apana pack igiceri cy'icumi hano ibintu byaje by'amapaka twese tubanza kugura amayinite ugahita uyakoramo pack cyangwa amafaranga ukayakora kuri momo ugahita uyaguramo pack utiriwe ushyira ya mayinite ya kera twabaga dufite 100 500 se kuri ya balance isanzwe y'amayinite asanzwe rero icyo mbasaba wowe kuri 100 kuri mobile money urishyire ku mayinite asanzwe apana pack ajye kuri balance hejuru nugura tike kuri mobile money birakunda ariko birakunda ari uko byibura kuri balance ufite igiceri cy'icumi ariko ntabwo agenda nuko uyafiteho gusa utayafiteho ntabwo wagura tike ugomba kufite kuri balance byibura igiceri cy'icumi kuri balance isanzwe y'amayinite asanzwe ngo n'ibintu biba ngombwa kuri kandi kwa kundi ureba balance ngo akanyenyeri 131 urwego nutabona ufiteho byibura igiceri cy'icumi ntabwo wagura tike ngo uvuga ngo mbere yo kugura paka banza ugure tike kwa kundi ushyira amafaranga uyavanye kuri momo ukashyira kuri balance yawe banza ugura tike none uze kugura pack nyuma kuko n'ubundi ntabwo agenda abakiriya ngo wowe banza ukure byibura 101 kuri mobile money urishyire kuri balance isanzwe y'amayinite hanyuma ugure tike yawe hanyuma iryo jana ryawe ubone kurikoresha niba uriguramo pack niba urihamagaramo niba uriguramo internet nta kibazo byibura igiceri cy'ijana niba birasobanutse tuzabikurikira neza cyane ngira ngo nibyo namushinze niba nko na Samu yaza aha ngaha abashinzwe amatike bakabisobanurira abanyarwanda kubera impinduka zitavugwaho rumwe zagiye ziza gake gake ariko kugira ngo buri munyarwanda wese bifuza kureba derby azayirebe atabuze uburyo agura itike yo kwinjira ubwo tuzabifatira umwanya muri iki cyumweru hanyuma UEFA Champions League nababwiraga Atletico Madrid na Real Madrid ni umukino ukomeye cyane Liga ndetse na Iberi ariko team news dore muri team news z'ama equipe yombi ni bande badahari ni bande bahari Yes, duhere nko ku ikipe ya Real Madrid ari nayo iraza kwakira uyu mukino barakinira Santiago Bernabeu birumvikana ko Real Madrid igiye gutangira akira umukino ntabwo ari avantage kuri yo kuba itazasoreza mu rugo murabizi ko Real Madrid yisoreje mu rugo nibwo biba bifite igisobanuro mu by'ukuri nibwo bashobora gukora ibidasanzwe ariko kuri incuro bagiye gutangira bakira uyu mukino ukomeye cyane Madrid derby cyo wamenye nuko mu mikino iherutse kubahuza rwose baranganya kimwe kuri kimwe aba muri championnat ndetse no mu yindi mikino bagiye kwira rero muri kimwe cy'umunani cya UEFA Champions League urebye wenda ku bakinnyi bahari n'abadahari nko kuri Real ikipe yigarura abakinnyi bamwe na bamwe yagiye igarura bagiye bava mu mvune murabizi ko nka ba Eder baracyari mu mvune Eder Militao ntabwo ahari hanyuma kandi Carvajal nawe ntabwo ahari kuri uyu umukino Dani Ceballos niwe uhangayikishije cyane kubera ko yagize ikibazo mu ivi hanyuma kandi uwo bita Varane nawe ntabwo ahari afite ikibazo mu itako mu gihe Jude Bellingham murabizi ko ntabwo yemerewe gukina uyu mukino kubera ko afite amakarita 5 y'umuhondo Jude Bellingham ntabwo ahari ntabwo aza kuba ari muri uyu mukino kubera amakarita yamaze kuzuza mu gihe ku ikipe ya Atletico de Madrid ntabwo ifiteho bita Pablo Barrios
ni umukinnyi ukina mu kibuga hagati yabonye ikarita y'umutuku mu mukino bari gukina muri UEFA Champions League nabwo kandi bafite Cesar Azpilicueta nawe yavunitse mu ivi ntabwo aza kugaragara mu mukino mu gihe kandi gogo bine kandi byananiranye Yohana Alvarez handi byananiye ba Griezmann handi byananiye ba Koke wenda igihe bahari handi byananiye ba Barrios ugasanga Yohana Alvarez n'urangije match n'uvuga ngo ni umukino kwitondera cyane ku makipe nkanga manini babiziko no muri match banza bakina n'ikipe yari yatsinze igitego banganyije ku kimwe kuri kimwe nubwo yari yakishe ariko n'uvuga ngo yari yatsinze biragaragara ko no mukinyo kureba cyane uyu musore yari kumwe na Antoine Griezmann baba baryana cyane mu busatirizi bwabo bagira rero ba Rodrigo de Poro bagira n'abandi bakinyi bagiye batandukanye bari hejuru cyane nkufashe gato muri iyo mibare Iberi nuvuga ngo mu mikino 8 ya Champions League amaze gukina amaze gutsindamo ibitego 6 match 8 ibitego 6 cyane muri Champions League gusa no mukino hejuru cyane yatasi atanga n'ama assist birumvikana ko birasaba nyine kuza kumureba ubwo birumvikana n'abahanganye n'abakinyi baba demo nka Rudiga urabizi ko no mukinyi ugize kujera ibyo bita one cyangwa se kumari ku mukinyi kumuhagarara ku buryo mu buza mu byukuri ubwo turaza kubona intambara yabo ariko birumvikana ikipe Real Madrid idafite Jude Bellingham ubundi bakubwira ko buriya umusimbura wa Jude muri Real yakabaye ari Luka Modric ariko kuvata Modric ku mukinisha 90 biragoye cyane ubwo n'imibare iza kuba myinshi ku mutoza Carlo Ancelotti umuntu yakibaza ngo araza gushyiramo nde mu mwanya wa Jude ese araza guhindura system cyangwa se aragumana ya system yakinaga probable lineup iri kuvugwa kubera yuko umusore Valverde yagarutse baravuga ko Thibaut Courtois ari bari mu izamu Vasquez akaba ari kuri kabiri Mendy gatatu Rudiga na Alaba mu mutima wa defense Chouameni agakinana na Fede Valverde hagati hanyuma Rodrigo Gosh agafata uruhande Vina agafata urundi Mbappe agakina nka nimero 9 mu mugongo we hari Luka Modric hanyuma hari n'abasore nka Diaz bien sûr bashobora kumusimbura hari ubwana bwitwa bwa Arda Güler mu gihe Atletico Madrid ari Oblak mu izamu Molina Garan Komande Lenglet na Lenormand mu mutima wa defense hanyuma hakaza Simeone Konogalaga hakaza Barrios ndetse na Rodrigo de Paul bakina hagati hakaza kuba hari Grisou ndetse na Alvarez basatira izamu Ruvuyanga abonye match bayihaye Clément Turpin no mu Faransa y'isifura aje kongeraho twaza tugaruka Iberi nuko yarahise ajya muri ba rutayizamu ariko hari ikintu abantu bakunda kwibaza ngo Real Madrid kukitsinda igakomeza muri Champions League kandi nayitsindwa ibitego byinshi imikino ikubire mwibutsa abantu gahunda zihari muri ikubire mfite umunota umwe ariko reka mbabwire ntibisabe ikindi kitari ugukora ibi bintu nyaboneka kina ikubire amahirwe yawe hari igihe yaba arahangaha reka nkubwire yuko uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo gukina ugatsindira ibihembo birimo moto ndetse ukaba watsindira amafaranga miliyoni ibyo ni ibihembo bizatangwa ku munsi w'ejo bitsindirwa ku biceri 400 by'amanyarwanda gusa moto n'amafaranga miliyoni shyiramo tokeni yawe kuko uyu munsi ku biceri 300 watsindira Smart TV nini cyane kora ibishoboka byose urwane no gutsindira rifani urwane no gutsindira imodoka urwane no gutsindira ibihembo birimo igare n'ibindi bitandukanye birashoboka yuko ushobora kuba ugifite gushidikanya ariko abahamya ni benshi abatsinze muri kubiri ni benshi nawe byakubera kanda akanyenyeri 562 urwego akanyenyeri 562 urwego byibura nushaka ukine make nushaka gushyira hayo 400 yonyine ushyiremo tokene byibura niyo yabimwe ibi hari nta wamenye kuko niyo watakaza ibyo biceri 400 simpamya yuko byangana n'igihe bagwamagara kuvuga ngo watsindiye miliyoni cyangwa watsindiye moto niyo mpamvu gukina ukagerageza amahirwe ari byiza ariko ufite amafaranga arenzayo tokeni nyinshi zimara iki nuko imwe idatsinze iya kabiri n'itsindiye iya gatatu yatsinda niyo mpamvu tukubwira ngo uko ugiramo tokeni nyinshi bikongerera amahirwe yo gutsinda cyo nkwizeza buri muntu wese agira aho azakirira wabona hawe araha kanda akanyenyeri 562 urwego hamwe na ikubire umutingito w'ibihembo ku munsi w'ejo uzabe ugusesekaraho murakoze guki yego hanyuma twihute cyane tujye kuri attaque ya Real Madrid rukomojeho ubusatirizi bwa Real Madrid busigaye buryana benshi bavuga bati Real ishobora kwitsinda ariko nayo iba yagutsinze byanga bikunda ubusatirizi bwa Real Madrid ni ubusatirizi ku mugabane w'Uburayi buri ku mwanya wa kabiri nyuma bwa Barca ifite ibitego 124
123 imaze gutsinda mu mikino yose, mu gihe Real Madrid ubwo ndavuga nyine mu gutsinda ibitego imaze gutsinda ibitego 104. Biragaragara yuko harimo akazi uyu mutoza Thibaut Courtois Carlo Ancelotti yakoze. Carlo Ancelotti rero ni umutoza we agira ikintu cyo kuba afata abakinnyi be ngakabaha freedom. Byavuzwe na Jude Bellingham ubwo yabiganiraga na TNT Sport igitangazamakuru cy'Abongereza. Baramaje ati niki gituma Real Madrid itsinda ibitego byinshi. Aravuga ati our biggest strength is that the manager finds a way to let a lot of the boys play with freedom. Avuga ati igituma busatiriza bwa burya cyane nuko areka nyine abakina imbere abarekira uburenganzira cyangwa se freedom, avuga ngo arabareka bagakina ibyo bifuza byose. Some of the teams are a bit more structured with the passing styles. Avuga ati amwe mu makipe nuko ashingira cyane mu bijyanye no gupasa cyangwa se guhererekanya and the patterns of play. Avuga ati n'ibijyanye n'uburyo bakina, inzira zo gukina cyangwa se uburyo bakinamo. But one of our strengths, avuga ati zimwe mu mbaraga dufite is that nuko we are always determined to go up front and score. Avuga ati icyo tuba dushaka ni ukujya imbere ubundi tugatsinda. Ibyo rero bigafashwa ibyo asobanuraga no kuba Real Madrid yizera pesi cyane y'umuntu yitwa Kylian Mbappe ndetse n'umuntu yitwa Vinicius Junior. Iravuga ngo nta kibazo, ntabwo dukomeye mu bwugarizi, turabizi ko turi vulnerable pe n'utwataka wana dutsinda igitego, ariko uko kuntu nyine ushyugumba ujya imbere kudushakamo uburyo nuyitakaza tukayijugunya muri espace imbere, muri espace vide kwa Mbappe na Vinicius, biraza kugorana cyane. Ntekereza ko nacyo kina Atletico Madrid banavuga yuko Simeone agomba kuza kwitondera cyane ko anakimetriza kudefanda neza as a team, kuko ni umuntu uzi kubarana cyane n'uburyo opponent akina, agacungana rero no kuza kumareka aba basore babiri ba Real Madrid kuri uyu munsi wa none. Ari nabyo narebye rero bookmaker yagiye agarukaho twihuta tujya kuri Arsenal. Baravuga bati Real Madrid yatsinzwe match ya Betis muri championnat ibitego 2-1, ntabwo iri muri forme nziza habe na gato muri championnat yabo, ariko mu rugo ku kibuga Santiago Bernabeu kuri ubu ngubu bakaba bamaze kugira match 3 batatsindirwa, batsinze 5 banganya imwe mu rugo ngo batakarije ni hanze. Atletico Madrid yitwaye neza cyane ubwo yatsindaga ikipe ya Athletic Club Bilbao igitego kimwe ku busa muri weekend, bikaba bikomeje kwishyira ku mwanya wa kabiri. Ibi biri kwigira nziza cyane kuko nayo ni ikipe ikomeye muri ibi bihe muri championnat. Match 3-0 kaguza ya makipe abiri i Bernabeu zarangiye ebyiri muri zo banganye 1-1. Birashoboka ko ngo n'uyu munsi banganya 1-1, niko biri kuvugwa ko Real Madrid ishobora kutaza gutsindira match mu rugo. Arsenal Axel iri mu Buholandi ku kigo cya PSV Eindhoven. Imibare iravuga iki kuri aya makipe yombi, ikipe mu Buholandi ikipe mu Bwongereza? Yes, match ni 10 zimaze kubahuza. Arsenal imaze gutsindamo enye, ikipe ya PSV ibatsinda imikino 2. PSV eruka gutsinda Arsenal muri Europa League kuri 27 z'ukwa 10 muri 2022 icyo gihe babatsinze ibitego 2 ku busa, ariko match ebyiri zeruka banganyije 1-1. Match muri 2023 mu kwa 12 mbere ho gato cyane kuri 20 z'ukwa 9 muri Champions League Arsenal yari nyagiye PSV ibitego 4 ku busa. Ariko nanone wamenye ko rwose ikipe ya Arsenal mu mikino 5 bamaze gukinira mu rugo bakina n'ikipe ya PSV bamaze gutsindamo 3 banganya 2. Arsenal rero mu mikino 14 bamaze gukina n'ama ekipe akomoka mu gihugu cy'Ubudage Dutch sides. Arsenal imaze gutakazamo match imwe yonyine, byumvikane ko amakipe mu Buholandi ikipe ya Arsenal yashobora. Abakinnyi 11 bavuga bashobora kubanzamo kuri Arsenal: Raya Mwizamu, Timba kuri 2, Calafiori 3, Saliba na Magalhaes mu tuma defense, Pate na Rice na Odegaard hagati, abataka bakaba Noneri, Trossard ndetse na Mikel Merino. Match baravuga yuko ushobora kuza kurangira ari 1-1. Ubwo ni nako Club Brugge za gukina na Aston Villa, nayo ndabona avuga yuko ushobora kurangira Club Brugge itsinze 2-1. Sose bari kuzi ibitego. Dortmund irakira Lille, baravuga yuko Dortmund ishobora kuza gutsinda 3-1. Ubwo rero muri rusange ni ibyo kubajya bakunda kubetinga bamenya. Reka iminota tuyiganire ku gikombe cy'amahoro. Uyu munsi hari umukino ukomeye cyane
cyane Iberi. Yes, uyu munsi hari umukino ukomeye cyane, ni igikombe cy'amahoro, imikino yo kwishyura ya kimwe cya kane kirangiza. Birumvikana ko uyu munsi turaza kumenya imwe mu ikipe iraza kwaragira muri kimwe cya kabiri kirangiza, indi mikino iri ku munsi w'ejo. Hari umukino ukomeye cyane uza guhuza ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir ndetse n'ikipe y'Amagaju. Urabera Huye kuri stade rundi bakiriraho. Umukino ubanza ibutsa abantu ko byarangiye. Umukino ubanza byari ibitego bibiri by'Amagaju ku busa bwa Mukura. Ariko amakuru mfite Mukura ngo yateguye bikomeye cyane ku buryo ishaka kuza kwishyura umukino. Zandani niko zivuga. Zandani zimbwira ko bura Mukura hari akaboko igira mu Magaju. Ibyo muzabikurikirane, Zandani nazimenye. Hari akaboko igira mu Magaju. Wabonye ukuntu bahererekanya abakinnyi, barazana Marana Deste bakaba muzamu wa kabiri, ariko nyine icyo kintu nakigira cyane. Ariko umutoza niyo ngabo Maritse aravuga ngo nzarinda mu Magaju Mukura itansinde ku kibuga cya stade Huye. Ngarayifite kugira ngo bimutsinde biragoye cyane. Ubwo rero umukino uza kuba Simbero tufe niba ajya mutsinda cyane. Aramutsinda cyane namubasha, ubwo wenda amahirwe menshi biragaragara ko Mukura pe biragoye ko yakomeza kuza kwishyura ibitego bibiri babyishyura Amagaju. Bayiteguye ariko n'Amagaju yateguye. Niyo ngabo Maritse kumutegura biragoye. Aravuga ati wewe gutegura Maritse na Paul ni ibintu bigoye. Uko wateguye kose ntabwo wadutegura ngo bikunde. Ubwo abantu baraza kureba umukino ukomeye cyane. Hanyuma andi makuru nuko mu mikino ihari ku munsi w'ejo AS Kigali yagomba gukina n'ikipe ya Police saa 9, ariko namenye amakuru ko uyu mukino washyizeho saa 10. Uyu mukino uzaba saa 10. Impamvu z'ubushyushye yavuze ati n'abasilamu bari mu gisibo. Abasilamu benshi mu ikipe yacu baba basibye saa 9 n'ubushyuhe bari bwinshi cyane. Reka dupushinge twegeze imbere saa 10. Ubwo bivuze ko saa 10. Bivuze ko APR zakira saa 9. Justement APR na Gasogi bazahita bakina saa 9 zuzuye kuri Kigali Pele Stadium. Urivugana ko ku munsi w'ejo bizaba ari ibintu bikomeye cyane kuri Kigali Pele. Hanyuma ku wa kane nibwo Gorilla izaba yakiriye ikipe ya Rayon Sport mu mukino kwishyura, bazakina ku isa saa 12. Umukino ubanza byari ibitego 2-2. Ese bizagenda bite ko Gorilla izaba yakiriye? Iyo match ya Gorilla na Rayon nawoze mbona ari n'amakuru yavugaga ngo ku musefuzi ushobora kuzasifura derby, avuga ko ari Celestin ngo ashobora kuzayiha, ariko Celestin amaze kubona kuri designation bamuhaye match ya Gorilla na Rayon. Sinzi rero ko yakora match ebyiri za biragoye, ariko iyi match gato nayivugaho. Ibera avuga ibiciro byagiye hanze, Gorilla amaze kubitangaza. Ndabona kwinjira ari 3, 5, ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 20, n'ubundi tike no kwigura ku kanyenyeri 939 urwego. Reka nivange tuse ntibanganyije ibanze yabagera bibiri abareba bacitse intege. Reka nivange mu kazi kawe ko kubwira abantu basifuzi. Nta kundi niko byagenda. Mukura uyu munsi rasifurirwa na Irafasha Emmanuel. Hanyuma AS Kigali na Police ku munsi w'ejo Wikunda Samuel niwe uzayisifura. APR na Gasogi ni Zemani Siaka, ariko Siaka sifura APR cyane muri iyi minsi. Komereza byo arayisifura cyane. Ubwo Gorilla na Rayon iyo ni Sayimana Celestin, ubwo nta gihindutse niwe uzayisifura birumvikana. Icyo ni igikombe cy'amahoro. Dusoza Ruvuyanga umutoza Romame Marcel yagizwe umutoza mukuru wa Vision.